long isi council aprang ke United Wikileaks isi council pulo la suhot musik ingkora kathom pala suhot ningkan tharo krisir kera pokera hinia nikan sikil itu kacari solajong kacari aja kong kacelong api bang mompen itu kan ko isi council itu mana bilo la so pijong autonomous council Mula itu mana 25th 16th amendment pelong tenake tier council ko la so phi bangela tumlong article 2 yang prevent of tenake autonomous state implemented pet da phi pelong de separate nang article 3 long tenake separate state ko la sile tum isiet eklaivet dulu pelong te tum chun ko kar bianglong ko anak claim ti aprang CM pen jenglok milian nili jok mana jong namde moi tan ge thang lasi mane bang ke komchet hai mane ke batchet hai seda sob ta kan long ra konsiklem nil sinda lasi iltum dak pinie bang ke party dhorom song ji pin dak ke BJP party ta dolo congress phanta hang no ASC CPML phanta hang no na recognize political party an phang hang the PSLC ke recognize political party ka lisi hang dalo se recognize political party ko man ke hang dalo organizations ke to an to man hang la song ke to an to man hang la si pini ke cheng si abang ke pini ni mera ni bang ke je rong asor tom phan solajong kacharia jako TVDC Traditional Village Development Council la so appointment pini ponna la people long kar truck consensus dan 198 atum banda pini charge appointment pilo lapen ke ako bang suri siba to jin tum non cheklu yo film te man high secondary do lang ko high school do lang lapen LP school do lang ang rumpet pen bang suri si susi itu man ka buyan no lapen pilo pen non form ang ke da bang ke 93% ke agling tumsi long lo pusi mo karbi tumsi long lo la than bang ini kan nang pilong masih nonoko pilong kami 131 pilang high school ME school high secondary pangpet bang suri si sosi non trapjin pen appointment besar ini lah ke wala sam ke la ke ben ni sida ke jia si hangdong si bibong kajing so nah tumlang all Assam pian ke la education minister pangda ponelo chief minister pangda ponelo ningkani thom pria prang man si ben school ke ben abe der lo sida nili se kola tumlang ke chuning ripi chief minister pha tia chuning ripen si jia pen si atum phan quarterly si la tumhan ki bom la ke ni tum se da phan ni tumhan consideration si la tum phan lok si venture school ben si ningkani si 61 crores nang non kan nang lapang paduk nang lila lang non ke budget abi dalang ke budget non las August July pen itu pe passport so pe August pen ke la so pe men venture por RGTJ nam che hello na ikibom una hot ka development ke la ke sa ko de te madi sika me jasmet ra ka tumakar ni banke ala pending bill contract lahai da guteng ton pulang ang ton da pilap ko nona ma na August a check lo ke sab ang ton da piak ko la sala municipal board tu ban bairang lahai bang ke je municipal board tum si ke chok che on gumiti tum latum ke amethang ko anma revenue teng ben si alang tum independent latum ke self government amethang si government asala la si alang tum se appointment elong si bang pharui si pidiat bang phosu ke thoke na pela dorm hai people sida un angin tum council men se rapun mom no